الرابعة حسنة وفي الآخرة حسنة. بجانغ أو آية دو كنتي أو آية دو كبيدي هور آية أنكو اللهم دو سونتي ودي دي دو so ɓeydi goɗɗum hoore ɗo no moƴƴi siko ɗiɗo tun o hatte mum no yona so habbiri tun ka nayaɓo tun kadi o wi assalamu aleykum ɗum kadi no yona kono noon ko ɓuri moƴƴude koko o wi ɗo ko yon tigi du'o ɗon seeɗa o duwana hoore makko e julɓe luttuɓe ɓen. jeetati on assalamu ko salminal ngon ka juulugol fure wa huwa muttafaqun ala fardiyatihi bayna alfuqahai. ɗum ɗo no fottana wonde ko farilla hakkunde karamakoɓe fiqhu ɓen ma ada o wi abi hanifa kono ko aba ma ada aba hanifa o khala ada hasha so tawi ko noon ɗi ardi ma arali hasha noon ma heewa arde ɓawo mum ɓawo majji sa faala inde wonde yeeso ɗon nde waɗude mudaf ileyhi waɗande kasre sa faala waɗande nasb wonde haray ada on e khala on ko fiil e fa'il on ari inde wonde yeeso ɗon mafulun bihi inna ma ada muhammadan ya alqawmu ma ada muhammadan sa itti hara addali ma inna ja alqawmu ada muhammadan no sella ada muhammadin khilafun ko haɓe kufiyina ɓeyni waɗugol mo idafa ɓuri moƴƴude ada muhammadin basrina wi ko waɗgol mo nas ɓuri moƴƴude ada muhammadan kono ma on si ari jumhuru no faamoɓe ko ɓe yaari wonde si ma ari hara inde wonde yeeso nden ɗon hatma ko nde waɗe nasba idan ma ada aba hanifa ɓayegandi abu ko asmaul khamsa on nasbu majje on ko alif ɗe waɗite nasbu wona kasi bo hijo hay goto ala ga o ana fi wadin wa antum fi wadin akhar tayib idan ma ada aba hanifa so wona abu hanifa alqa'il wi'uɗo bi anna taslimatayni yani ruknayni kanko inni waɗi salminagoji ɗiɗi ka fure ka ñaamo e ka nano kanko mo yaari onde ko ɗiɗi salminte kanko imam shafii salamu aleykum wa rahmatullah salamu aleykum wa rahmatullah baynama malik kamɓe ko ɓe yaari ko salminago woto kanko abou hanifa o yilti e lasri makko on ɗi salminago gon ka juulugol fure koko waɗɗina farilla andi kanko himo sendide hakkunde ko waɗɗi e farilla huwa farraga bayna alfardi walwajibi yaqulu alfardu huwa ma thabata bidalilin qat'iyin yakfuru jahiduhu wa amma alwajibu fahuwa ma thabata bidalilin dhanniyin la yakfuru jahiduhu o wi ko wiyete fardu farilla o koko tabitiri e dalil pellettijo mo sikki ala e muɗum sikki sakka ala e muɗum few mo tawata si on tigi yeddi ɗum ɗon tun ara woni kefeero oɗo wiyete fardu kamakko kanko wajibi on ko ɗum ɓuri ɗuɗude koko tabitiri e dalil no tañƴina ko ɗum si kamakko kanko mo yeddi ɗum ɗon kono jumhuru kañum no yaari ɗin no fotater sa wi fardu sa wi wajib sa wi lazim sa wi hatmu fof ko gotum ya ibaratun mukhtalifa lakin tuaddi ila nafsi lmana kono noon woni ko ɓuri sellude ko istadallu ala alfardiya jumhur en ɓe dallinori wonde ko farilla ngo salminago bi anna salata aljanazati salatu sabu julde fure julde idan kañum kadi be fuɗɗore habbirago hombire salminago o wi wa tahlilu assalati taslimu dattingol julde ko salminago mana fanni a salminali sa fuɗɗike julde fanni a salminali haray a dattinali mana hon woni dattingol
adaginali hoore maɗa immagol yaha adaginali hoore ma wowlugol adaginali hoore ma waɗugol golle ɗe tawata naka julde tawa honde ɗum dagantoma kotuma wiide assalamu aleykum wa qala ibnu masudin abdullah ibnu masudi o maaki attaslimu ala aljanazati mithlu taslimi fi salati o maaki salmingol ka juulugol fure no wayi ma no fota wa salmingol ngol ka julde gootum wa agalluhu ko ɓuri fanɗude e muɗum ngol salminago ko wigol assalamu aleykum ɗum ɓuri fanɗude ma wiya salamun aleykum imma bi tarif aw bi tankir assalamu ko tarif alif e lamon ko wiyete ɓe li tarif kisiye on yewone mo kisiye on wiyete tarif sawi salamun aleykum kisiye yewone mo kisiye yaga kisiye on ko wiɗa ɗo wo ara a ƴetti ko ɓuri fanɗude kon wa dhahaba ahmadu ila anna taslimata alwahidata hiya sunna imam ahmadu yaari bo wonde imam malik wonde salminago woto ngon ka juulugol fure ko ɗum woni sunna naaɗiɗi yusallimuha an yaminihi o salminira ngon kadi ka sengo makko ñaama assalamu aleykum wa rahmatullah tu salminago ngoɗo tu wala ba'sa in sallama tilga wajhihi o wi en laala so salminiri kadi yeeso makko assalamu aleykum wa rahmatullah hara waɗirari ni o wi ɗum kadi baasi ala istidlalan be fi'li rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ka dallinorgol golle nelaɓe sallllahu alayhi wa sallam wa fi'li l ashabi e golle wondiɓe ɓen wondiɓe makko ɓen allazina ɓen kanu wonnoɓe yusallimuna heɓe salmina taslimatan wahidatan salminago woto ka julde fure walam yu'rafu lahum mukhalifun fi asrihim andanaka ɓe lundiɗo ɓe e fewnu zamanu maɓɓe o kamɓe ɗon no o kanko imam ahmad no o filliro no o famir noon wonde sahabaɓe nelaɗo ɓen ko salmina goto ɓe salmine noon si ɓe waɗi ɗum haray no woodi kaɓe cippi ko en laato ɓe yi joni noon yiyaka toon humpitaka wonde sahabajo goɗɗo goo kañum lundino ɓe waɗi salminagoji ɗiɗi tawi joni ndaren imamu shafii kankadi ko hollugo wi wastahabba shafaiyu taslimatayni imamu shafii kanko mo yiɗi salminagoji ɗin ɗiɗi o wi ko ɗum ɓuri moƴƴude yabda'u bil ula o fuɗɗora salminago nano aranogo multafitan ila yaminihi o yeƴƴitoraka sengo makko ñaamo wa yahtimu bil ukhra o timmira salminago ngoya ɗon ɗimmo ngon multafitan ila yasarihi tawa ko yeƴƴitorɗo ka sengo makko nano kan no julde nen noon assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah ƴeeto ko nit kunɗo ko ɗo watte kunɗo ko ɗo watte kunɗo ko ɗo watte o wi an yagifa almusalli bada isticmali shuruti salati ko nde juulowo on daroto ɓaawo timmingol chartiji julde nden fof mana o laɓɓinike tayre mawde e tayre to sokere so tawi soɓeno e ɓanndu makko ɗum maka coñci makko ma nokkure ka juulete ɗon no foppu laaɓi o fewti qibla himo surri e awra makko on himo dari chartiji ɗin ɗo fof timminiɗi o daro noon naawiyan haray mo anniyi assalata julde nden ala man hadara e on tawaɗo ɗon addaɗo ɗon minal mawta immorde e mayɓe ɓen o anni yo noon juulugol o fure ɓannaɗo ɗo siko fure gooto siko ɗiɗo kadi o wiya ɗon siko tato men o anniyo ɗum si ɗum gasi rafi an yadayhi ta ko toon ɗo juuɗe makko ɗen ma a takbirati l ihrami wondude habbirago harnirgo gon o waɗani o fiɓa anniyeɗo noon o waɗani on tuma to habbira allahu akbar thumma yadaa refti ɗon o lelna yadahu l yumna junngo makko ñaamo ngon ala l yusra e hoore junngo makko nano ngon o wallina o agga yadau
no wallinde no lelnude o lelna o agga o fawa junngo makko ñaamo e hoore junngo makko nano o bakka ka ɓernde wa yashra'u fi qira'ati l-fatiha o naata noon kisa o fuɗɗano janngol fatiha ngol shara'a ko fuɗɗagol bada'a shara'a ja'ala ɗum fof ko gootum o naatana noon janngol fatiha ngol summa yukabbiru refto habbira so gayni janngol fatiha ngol ɗum woni ko heɓi kabbiraango ɗimmo ngon wa yusalli ala nabiyi sallllahu alayhi wa sallam o juulani sallllahu alayhi wa sallam no moƴƴi o juulina salatu ibrahimiya so gayni juulgol laaɗo sallllahu alayhi wa sallam summa yukabbiru refti o habbira noon kadi ngoya habbiraango wa yad'u lil mayiti o du'ano noon mayɗo so gayni ɗum summa yukabbiru wa yad'u o refti noon o habbira habbiraango nayaɓe ngon o du'o summa yusallimu refti o salmina o wi ko ni juulirte nani andirde ngene ko ni mawqifu l'imami min arrajuli walmar'ati darorgal almami on nokku ka almami on daroto si tawi ko fure gorko wona e juulede ma si ko fure sonnajo wona e juulede honto kaka hoore kaka ɓernde kaka ka dote fewndo honto min assunnati no jaa e sunna an yaquma al imamu nde almami on daroto hida ra'si rajuli fewndo hoore gorko on siko fure gorko fewndo hoore makko nden almami on ara daro fewndo hoore makko nden wa wasata al mar'ati o daro hakkunde sonnajo on kadi teri to ɓura o daro fewndo ɗon ɗum ɗo woni konngol jumhuru ngol ko lundi ɗum ɗo ko imam malik waɗi axe o inni siko sonnajo yonti daron ka hoore siko gorko yo daro hakkunde makko teri axe ko oɗo wi kon tamama malikiyankoɓe ɓe addi ella fi hon ɗum ɓe inni nde wonno sonnajo hakkunde on ɗon ko mantiga mahdura ko zone dangereux ɓatte few hay siko fure yo yaaru ka hoore to sinda toon amma gorko probléme ala ɓay almami on ko gorko heewa dakumitade e gorko fewndo ko haqqillaji wooduno ɗon o wona hakkunde woɓɓe ɓeeɗaɓe inni wiiɓe siko sonnajo on yo gorko on yo almami on wonu hakkunde fewndo keeki makko ɗin ɓe inni wo kono ko taalil yona ko hooloregoy kono ka defte figu hata ɓe addi toon mo ɓe ko mberu ko faami kon adda ɓe inni wo ko yo almami on yo wirnu yimɓe ɓe ndaarugol fewndo keeci sonnajo on malikiyanko ɓe hulani almami on inni yo dogo potto yara ka hoore ɓeyato hulani ɓawo ɓen inni yo almami on aro wirna no fof no gasa fewndo ɗon hay so on tii ko yette ɓeya ɓen arayna ɗum woni miijitade fewndo ɗon ɗo ko ndaarete ko honɗude aɗo wanno ɗi ellaji ɗo fof wallinen ɗi to ñobben wallinen ɗi o wi li hadith anasin sabu hadith mo anas filli ibne malik radiallahu anhu annahu salla ala janazatin aw annahu salla ala janazati rajulin o juuli fure gorko fa waqafa inda rasihi o dari ka fewndo hoore gorko on falamma rufi'at sanga kin goyki ɗon towna itta janaza sanga goykin ɗon on ɗon pottina itta utiya bi janazati imra'atin o addana ɗon kadi goyki fure sonnajo fa salla alayha o juuli e oɗo fure kadi kono fagama wasataha o dari hakkunde teri fewndo hakkunde teri e goyki kin mana fure on fa su'ila an dhalika o landa noon ɗum ɗanane ko gorko ko ka hoore wonnoɗa ka fewndo hoore dariɗa oɗo sonnajo a dari ke fewndo hakkunde makko ɗon teri no ɗum woni to ɓon ka dina so a yi goɗɗo no waɗa goɗɗum ko a anda
ɗafote landade imma si tawi joni ko gando yiiɗa no waɗa ko anda lando heɓa dalil ɓernde ma nden waalo na wigol to mais yino de hiɓe waɗa ɗum ɗo si tawi komo anda landoɗamo si tawi wi men nde ko ni min tawri mawɓeɓen awa dina nano min tawri mawɓeɓen noon ɓe wi ko ɗum honno ɗum woniri wa qila lahu fa su'ila an dhalika wa qila lahu o landa fi ɗum ɗon o wi'ana hakada kana rasulullah sallah sallam yaqum min arrajuli haythu qumta ko ni nelaɗo wonirno daro immorde e sonna e gorko fi juulugol fure e gorko on ka dariɗa ɗo no daroɗa ni waminal marati haythu qumta ka sonnajo kadi ka dariɗa ɗo ko ɗo nela sallah sallam darotono qala naam o inni hi ɗo halas qata'at aljahizatu qawla kulli khatibin lanni tettoɗen ellaji ɗo ko fi wirnugol ɗa ko fi pottagol ɗa ko fi ɓattagol ɗa ɗum fof ala to nelaɗo waɗi ko ɗum rawahu ahmadu wa abu dawuda wa ibnu majata wa tirmidiyu wa hassanahu tirmidi wi hadis on no moƴƴi cheikh albani maki himo selli qala tahawiyu imamu tahawi o maki oɗo koye hanafiyanko ɓen jeeya karamakojo kummalujo mo jingana laawol ngol tun madhabu on tun ko jingani ko goonga wa hada ahabu ilayna o wi ko ɗum ɗo ɓura yiɗede ka amen dey wa qad qawwathu al atharu allati rawaynaha an annabiyi sallllahu alayhi wa sallam gomɗi sembini ɗum ɗo o batte mo anas waɗi ɗo o wi sembini ɗum kadi batteji gooɗi men filli immorde e nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɗo gasa ka mushkilul athar kadi mo jogui defte bus muhaddis mornaɗo allah emo filli toon hadisaji goo ha e nelaɗo si kala ɗin hadisaji ɗon nawde ma ɗi fof ɗi selli ɗi fof fayda ɗi sella ɗi yuwa kono si ɗi wattama e oɗo haray sembi ɓayen yi oɗo batte ɗo taban ko askintinni golle makko ɗen ɗo e nelaɗo sallallah alih sallam kanko anas oɗo golle makko ɗen ɗo ɓeɗo wi imam onno imamu tirmidi cheikh albani ɓe wi hino selli si en wattoyi ɗon ɗiya atharuji haray ɓeydi jogade dole en andi haray almami on si tawi ko fure gorko ko yo daro fewndo hoore nde fewndo balaje ɗen si tawi ko fure sonnajo yo daro fewndo keeci ɗi netti assalatu ala akthari min wahidi aw ala akthara min wahidi juulugol fureji buy harna gooto ko ɓuri gooto ida jtamaa aktharu min mayitin si tawi ha moɓodiri ko ɓuri mayɗo gooto wa kanu dhukuran aw inathan si tawi ɓe woni ko ɓe worɓe ma ko ɓe rewɓe saffu wahidan bada wahidin bayna al imami wal qibla yoɓe saffine oya ɓaawo oya ɓaawo oya hakkude almami on e qibla on ɓe wertidire ɓe waɗe gorogoccowol telen yaadugol ka qibla liyakunu jami'an bayna yaday l imami fii ɓe fof yoɓe wonu yeeso almami on ɗon wa wudi al atfalu mimma yali l imama fayɓe ɓen walline ko heediri kon e almami on ko ɓe anndi kon ko axe muɗo ko mimma yali qibla dowa wonde mimma yali qibla wa salla alayhim jami'an salatan wahidatan o juula e maɓɓe ɓe fof maɓɓe julde wotere na wigo joni adde oɗa fure ono juule pottine on ɗon oɗo juulama ma adde oɗa kadi on ɗon kadi pottine adde oɗa kadi o ɓe fopp yoɓe ardidire joni noon ko ardidirgol ɗo woɓɓe inni ko ɓe waɗe hoore oya koyɗe oya hoore oya koyɗe oya waɗe saffuwol ni woɓɓe inni o ko oya ɓaawo oya oya ɓaawo oya oya ɓaawo oya ɓe yara ka qibla kanko addini ndimbaari ɗo kono ndimbaɗɗa kadi no woodi karama koɓe goo wiɓe noon koyeɓe waɗe hoore oya koyɗe oya hoore oya koyɗe oya kono ko ɓuri moƴƴude kon koyeɓe fof ɓe won ɓe hara almami on no
ɓe fof hiɓe yeeso makko ni kono si ɓe ardinirama kadi ni nawdema bonnay koye si tawi joni ko fureji sappo ƴettama towre goɗɗo ni ha hewtiga wari o darike hakkude maɓɓe ɗon fewdo goɗɗo e maɓɓe o juuli julde no yona kono ɓe ardiregol ɗo ni ko ɗon ɓuuri moƴƴude no sifori ɗo ni wa in kanu rijalan wa nisaan jaza an yusalliya ala rijali wahdahum wannisai wahdahum si to wayno ko worɓe rewɓe ɗo ko wolno hara ko worɓe tun ma hara ko rewɓe tun si tawino ko worɓe rewɓe o wino sella ka o juula worɓe ha o gayna ɓen ɗon pottine sonnaɓen ɓanne o juula ɓen ɗon kadi feere wa jaza an yusalli alayhim jami'an no sella ka o juula e maɓɓe fof nde wotere wa suffati rijalu amama al imam worɓe ɓen saffine yeeso almami on direct heeda e almami on wa ju'ilati nisa'u mimma yali qiblata sonnaɓe waɗire ko heedi qibla on ɓaawa toon woni suffati rijalu yo ɗo fiiɗon waɗama ta'anis suffat sabu ndaarugol lafdu on ɓay lafdu on ko jamu arrijal jamu taksir no sella ka wiya wa suffa rijalu no sella woni worɓe attotaw heeda e almami on so ɓen kadi worɓe ndaare ɓe tañƴine no ɓuri moƴƴude ɓe ɓura ɓattade almami on si tawi hunjiɓe qur'an toon almamiɓe karamokoɓe kummaluɓe ɓen heeda e almami on taw luttuɓe ɓen heeda ɗon ha yette so ɓen heetoya ɓaawa ɗon on tumati noon sonna ɓen kadi fuɗɗora noon kamɓe kadi si tawi ɓe ɓurodiri ɓen kadi ɓurɓen atte wallinede yarana o wi wa an nafi'in ittama e naafi an ibne umara itta abdullah ibne umar radiallahu anhuma annahu salla ala 9 janaiza aw janaisi rijalin wa nisa'i o juuli kanko abdullah ibne umar e hoore fureeji 9 worɓe e rewɓe fa jaala arrijala mimma yali l imama o waɗi worɓe ɓen ko heedi kon e almami o wa jaala nisaa mimma yali qiblata o waɗi sonnaɓe ɓen ko heedi kon ka qibla wa saffahum saffan wahidan waɗi ɓe saffewol gootol wa wudi'at janaza ɗum ɗo ko ɗo batte on gasi kanko abdoulah bne umar o waɗi ɗum ɗo no tañƴina o watta ɗum hara ala ka o cippi wa wudi'at janazatu ummi kalsumi binti aliyin imra'at umar lelnama goyki oɗo ummu kalsum bintu ali no ɓiɗɗo debbo wiyeteɗo ummu kulsum ko hombo okkunomo ko ali radiallahu taala anhu taw si ɓeeno ayruno aña e goɗɗo ha gayna ƴetta ɓiɗɗo maɗa debbo okkama ya rafida ya shia ya man la uqula lahu ala tufakkirun ala ta'qilun ala tafhamun hadi waqa'i bayna ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam talahum bayna al-ali wal ashab o wi ɓaawɗo addama o lelnama wabni laha e ɓiɗɗo makko kadi yani o maydu e ɓiɗɗo makko yuqal lahu zeyd on ɓiɗɗo makko no wiye zeyd wal imamu yawmaidin said ibnu al as tawi almami on ndeññande ko wiyeteɗo said ibnu al as wa fi nnasi no e yimɓe ɓen yawmaidin ndeññande ibnu abbas wa abu hurayra wa abu said al khudri wa abu gatadata ibnu daama ɓeeɗo fof tawino no e nder ɓe arɓe juulugol ɓen fa wudi al gulamu mimma yali l imam o wi paykon kon ɓay ko gorko paykon gorun e sonnajo nene mum paykon gorun kon waɗɗa ko heedi kon e almami kono noon heedi e almami qala rajulun gorko wi fa unkirat dalika ɗum ɗon yedda o ɓenni inkar ndaare ko ɓe watta ɗo ɗum woni ɗo min famana ɗum ɗo o wi fa nadartu ila bni abbasin wa abi hurayra wa abi saidin wa abi gatada oɗo fili ɗo wi mi ndaari ɓe ɗo
fa qultu mi inni ma hada ko honɗum woni ɗum ndaari ɓe ami gini on yii ɗum ɗo ɗum ɗo famanade ko on ɗum ni ɗum ɗo kono woniri gaalu ɓeeɗo ɓe wi'i hiya sunna ko ɗum ɗo ni sunna mana payku gorunku yo heedo e almami on sonnajo on wontira telen ka qibla ɗum ɗo ko payku gorum e sonnajo wona e juulitede jan holli ɗo piiji ɗiɗi holli wonde gorko e sonnajo no hawte juulide nde wootere à la fois ɗimmu ɗum holli en kadi ɓe wallinede ko honno ɓe wallinirte kono imam malik kanko nani o yaari e fugahaɓe goo kamɓe ko ɓe yaari ko wonde ko sonnajo on hetta e almami on paykon kum wontirata en ka qibla saba si tawi ko gorko njano e paykum woni paykum ko gorum ma ko deyum haray ko gorko on hetta e almami on paykum ko wontirata en ka qibla o ɗum ɗo rawahu nasai walbayhaqi ko ɓe filli o batte ɗo qala alhafid ibne hajar o wi ka fathul bari ma ka attalhis wa isnaduhu sahih tugorde o batte ɗo no selli cheikh albani ma himo selli wa fil hadith no e hadith ɗo anna sabiya wonde paykum ida sulliya alayhi maa imra'atin si o juulama wondude e sonnajo kana sabiyu mimma yali imam payko ngo wona e kañum hara heedi almami on wal mar'atu mimma yali qiblata ara sonnajo wona ko heedi konko qibla taban sahabaɓe si inni hiya sunna ɗum ɗo ko sunna haray ko sunna hombo sunnallah sallllahu alayhi wa sallam haray ɗum ɗo no wasi ɓe inni hakaza faala rasul sa aw hakaza qala wa in kana fihi rijalun wa nisa'un wa sibyan kana sibyanu mimma yali rijal si tawi juuleteɓe ɓen worɓe no toon sonnaɓe no toon fayɓe no toon ɗum haray yo worɓe heedo e almami on fayɓe heeda ɗon sonnaɓe noon heedo e ka qibla ɗum ɗo ko wona e ɗaɓɓitede koko ɓuri moƴƴude kon amma ko yonugol ngol kala wono ɓe wallinira kala wono ɓe wallinira ɓe juula no yona so oya wallinama ɗo oya wallinama to oya wallinama to ɓe juulama anniyama ko ɓe fof juula yoni noon si ɓe ardirama ni no yona ufugi ma si ko ardi ɓe waɗna no gerda o kono noon toujours neɗɗo on koye ɗaɓɓutu ma huwa al afdal wa ma huwa al ahsan wa ma huwa al awfaq wona ɗo ɓayti ko haajuji arna ɗi joni koko ɓuri moƴƴude gon ti ƴettata istihbabu sufufi thalathati wa taswiyatuha yiɗegol waɗugo safuji tati e fewnugol ɗi moƴƴina ɗi kadi harana ɓuro ƴoƴo yustahabbu an yasuffa almusalluna ala aljanazati thalathata sufufin no yiɗa nde juuloɓe fureɓen ɓe watta saffuji tati haray ɓurnal ɗum si tawi ɗuuɗi ha feƴƴiti kadi haray no dago kono ko ɓuri moƴƴude kon waggo saffuji tati wa an takuna mustawiya tan yo taw haɗi saffuji kadi haɗi fota hiɗi feppi taw kadi nangola ɗa wa yimɓe temedere no e muɗum ɗa ko yimɓe jeɗɗo yo eto hara juutugol majji on no nanodiri no ɓattodiri taw kadi na ɓuro ƴoƴo ɓe no yalti ɓe no naati o wi lima rawahu malik ibnu hubayrata sabu o ɗo ko filli ko malik ibnu hubayrata qala o wi qala rasulullahi sallllahu alih wa sallam nelaɗo allah o maaki ma min muminin ala wo e gomɗinɗo ala wo gomɗinɗo wo gomɗinɗo yamutu himo maaya fa yusalli alayhi jama ummatun jama minal muslimina e morde e julɓe yabluguna hiɓe timmi an yakunu thalatha sufufin nde ɓe wonta saffuji tati illa gufira lahu sina o yaafe ala wo gomɗinɗo mono maaya jama umma ko jama ko mofte ko nation ko dental jama e julɓe tawa ɓe hewtay nde ɓe wonata saffuji tati
بجول مكة سنا الله يافهم. فكان مالك بن هبيرة أودو في الحديث ونينو يتحرى هيمو دبيتا هيمو إتو إذا قال أهل الجنازة سفندي يمبي جولو بفور غوي كينغو أن يجعلون ثلاثة صفوف دوات بسافو جتاتي وإتنو إن هي إتي وني سافو جتاتي هاي سبفو بيان سافو الغوتون كون يتحرى وإتو إنه وادي سافو جتاتي باي سابو أودو حديث وإن لا تطلق سافو جتاتي وإتو ها وسندا بيبون سافو جتاتي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه كون الشيخ الباني ماكي ضعيف ترمذي فيه مموي حاكم النيسابوري كمستدرك مكو فيه مسلي الشيخ الباني فيه ملوي قال أحمد إمام أحمد وماكي أحب إذا كان فيهم إلا أن يجعلهم ثلاث صفوف ويميلو يدي سitawi hara juuloɓe fure ɓe fanɗi ɓe ɗuuɗa nde ɓe watte saffuji tati hayso ɓe fawi wonde saffol goto kono senda ɓe waɗa saffuji tati o wi ko ɗum ɓuranimmi qaalu ɓe inni fa in kanu wara'ahu fa in kana wara'ahu arba'atun kayfa yaj'aluhum ɓe wi joni noon si tawi woni ɓaawo almami on ko yimɓe nayo petto woni ɓaawo almami ko no waɗirta ɓen ɗum qala o wi yaj'aluhum saffayni o waɗa ɓe saffuji ɗiɗi fi kulli saffin rajulayni safwol be worɓe ɗiɗo kayf nam si tawi ɓaawo almami on ko ɓe nayo woni ɓaawo almami on yoɗɓe saffuji ɗiɗi waɗa ɗo ɗiɗo ɓaawo ɗon ɗiɗo kanko woni saffuwol ɓe woni timmi saffuji ɗin tati donc imam ahmad o wi ko noon kanko ɓuranimo wa kariha an yakunu thalathatan fa yakunu fi kulli saffin rajulun wahidu ani o añinde ɓe wonata waɗa saffuji tati wona saffuwol goo wona hara ko gorko goto wonto ɓe nayo si ɓe woni waɗi saffuji tati ara ko saffol goto heɓata yimɓe ɗiɗo ɗiya saffuji ɗiɗo ɓe ko goto goto wala kulli ɗum ɗo ko kaɓe fanɗi ɗon on so tawi no ɗuuɗi ha happatake wiyatake wonu saffuji ɓe wona saffuji tati ha joni yimɓe wulure guluji ɗiɗo ari juulugol fure e wiyata joni ko en ɓe no guerte wo ko ɓe won saffuji tati pette kono so tawi joni hara ɓe ɗuuɗa ko ɗo joni arata wonde no yiɗa yo ɓe waɗe saffuji tati ala haddi ko ɓe woni ɗo kono si tawi o atar ɗo o sellali ara ala ko tampini hoore mum kono noon foti e dartere imamu tirmisi wi hadis on himo moƴƴi hakimu naysaburi wi himo selli heddi ndaren imamu zahabi kankadi ko on ɗum himo tawti ɗo hakim ka o tawta hakim istihbabu aljam'i lkathir yiɗegol jama on ɗuuɗa ka juulugol fure yustahabbu takthiru jama'ati ljanazati no yiɗa ɗuɗɗingol dental juuloɓe fureɓe jama'atu ljanazati wona ɗuɗɗingol fureji ɗe ani ko ɗuɗɗingol dental juuloɓe fureɓe lima jaa an aishata sabu ko ari ko enen men aicha radiallahu anha anna annabiya sallllahu alayhi wa alihi wa sallam qal sabu nelaɗo allah ngo maaki ma min mayyitin alawo e mayɗo yusalli alayhi no juula e hoore makko ummatun dental min almuslimina jeyaɓe e julɓe yabluguna miyatan tawaɓe timmay temedere kulluhum tawaɓe foppo maɓɓe yashfa'una lahu hiɓe tefinanomo ɗaɓɓa fattanomo illa shuffi'u si wona ɓe jaɓane tefoore sina ɓe tefine alawo e mayɗo tawa dental je julɓe yonay ɓe temedere ara du'anomo so wona allah jaɓana ɓe ko ɓe du'i ko rawahu ahmad wa muslim wa tirmidhi wa an ibne abbasin qal ibne abbas o maaki
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنين لا الله أنماك ما من رجل مسلم يموت على wo gorko julɗo no maaya fayaqumu ala janazati immo daro e goyki makko kin juulamo 40 rajulan worɓe cappannayo la yushrikuna billahi shay'an tawa ɓen cappannayo fof ɓe sirkanta allah hay fus illa shaffa'ahumullahu fi sina allah jaɓana ɓe tefore maɓɓe nden e makko mana ko ɓe tori kon fi makko allah jaɓana ɓe allah tefina ɓe e makko kala gorko julɗo mayɗo dari e fure makko on juuli fure makko on yonay ɓe cappannayo e julɓe ɓen tawa ɓe shirkanta allah fes so wona allah jaɓana ɓe koɓe tori ko ay koɓe torto ko allah yaafa allah min ari tornagol oɗo ya yaafa ngo allah yami yaafike oɗo rawahu ahmad wa muslim wa abu daoud hadis no selli almasbuqu fi salati janazati attaɗo ma daɗaɗo ka julde fure o ara o tawa ɓe fuɗɗike ɓe heɓi kabbirali goo ko no watta man subiga fi salati janazati bi shay'in min atakbir mo attama e julde fure julde goyki o attorama hunde e kabbirali ɗin ustuhibba lahu an yaqdiyahu himo yiɗana yoɓugol ɗin kabbirali ɗi o atta e mum o tawi ɓe habbiri mutatabi an hara o jokkidira e ɗi fa in lam yaqdi fala ba'sa si tawi o yoɓali ɗi ɓe salmin dinni ellala aare tawi ɓe heeɓi kabbiral ɗiɗi a tawtiɓe on juulidiɗi a kabbiral ɗiɗi ɓe salmini on tun an kadi a salmini a waɗal ko ɓuri moƴƴude kon kono noon gasi ɓeɗe ko toriɗa ɗon koye allah jaɓu kono ko ɓuri moƴƴude kon ko ya yoɓu ko tawnoɗa ɓe habbiri kon joni noon ko bina ka ko gada joni daren so wuulay tan o wi wa qala ibnu umara abdullah ibnu umar wi wal hasan sikhtiyani oɗo ayuba sikhtiyani wal awza'i ɓeɗo fof kibaru tabi'in ɓeɗo wi la yaqdi ma fata min takbiri ljanazati o yoɓata ko faati kon ko laawi kon ko feƴƴi kon e kabbirali juulugol furengo dina e almami o wa qala ahmad imam ahmadu maki ida lam yaqdi lam yubala ida lam yaqdi lam yubala honno wandi ɗo si o yoɓali wota lam yubala wota o haaje yani ta o maako fimo yubali woni haajegol la ubali mi haajaka mi haccitaka mi maapaki ɗum mi ana lam yubala aw lam yubali lam yubali ko ya on itta wota o haaje yani wota o maapa so yoɓali wa rajjaha sahibu lmugni hada almadhaba joom mugni on ko hombo ibnu gudam o jiccini kanko ngol laawol ɗo wonde on tigi o salmidigi almami fagala o wi waɗana qawlu ibnu umar o wi yoni men wonde nayi on tigi yoɓu si o tawi ɓe habbiri yoga e kabbirali yoni men konngol abdoulah ibnu umar walam yurafu lahu min asahaba fi sahabati mukhalifu o wi andanaka mo kanko abdoulah ibnu umar e sahaba ɓen lundiɗo وقد روي عن عائشة أنها قالت يا رسول الله إني أصلي ويخفى علي بعض التكبير ننا عائشة وي نلادو wonde miɗo juula fure e suuɗo e an yoga e kabbiral ɗi
بحبر هرم من نالي هرم أندالي قال له ماكي ما سمعت فكبري كنن لا كن نحبر أنك حبر وما فاتك فلا قضاء عليك ko laawi ma kon ana naali ma heɓɗa tawi hari ɓe habbiri yoɓugol fawakima wa hada sarihum o wi ɗum ɗo hino laaɓi kono ko hombo yaltino athar o ko honto ii hoto yine waɗi ɗum tahrij no sarih kan walakin hal huwa sahih يحتاج الدليل لا يكفي أن يكون صريحا فقط حتى يستدل به فلا بد أن يكون صحيحا يعني من استدل بشيء من استدل بدليل يطالب بأمرين يطالب بالإثبات أولا بإثبات صحة الدليل ثم يطالب بوجه الدلالة ولا يكفي أن يكون الدليل صحيحا وقد يكون الدليل صحيحا لكن وجه الدلالة بعيد جدا ولأنها تكبيرات متواليات لا يجب ما فاته منها كتكبيرات العيدين فإن إلا قدغو ما دليل قدغو سابنون كو كبيرالي جوكو نيردي waɗɗaki yoɓugol ko fuuti kon e majji ko laawi kon e majji wano kabbirali iidi ɗin sa ari joni a tawi almami no julde iidi a tawi o gayni kabbiral ɗin himo jangude ko no watta a wiyata allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar a wiyatum allahu akbar tawtama kono kadi yakunu hada qiyasum ma alfani no wawi hara ko eɓɓa ɗo kon e ko eɓɓa e mum kon no ɓurdi ko hon ɗum waɗi takbiratul idi hunde janggatake hakkude mum amma takbiratu salat al janais kala habbirango no woodi ko jangete hakkude ngo e habbirango dan farq no serti hakkude mum kono noon madame haray o asru no ga kono noon sen addi wonde ɓay assalatu alal janaza ko salat ko julde laaɗo maaki fama adraktum fa sallu wama fatakum fagdu maɗum fa atimmu fi kala ɗon ko no anda ko toɗɗa ko julde farilla kono ara julde nden fof no naati ɗon ɓay no anda si ko naafilo kadi so ari ko tawɗa ɓe juule ɓawa ma kon ɗum a yoɓay julɗe ɗen fuu dan ɗo no wawi tawtude ɗon itti ɗum ɗon wo hara oɗo athar fillare nden mi aicha ɗo hara o selli ko hawni kon cheikh albani ko taaligatji makko ga o wowlala e fus kono mi ɓeyda dartude so allah jaaɓi mi daara inchallah somi yeggitali e darse men araw mi daara so tawi athara no selli so tawi oɗo selli hattadi jahitul qawla kulli khatib lan maki fala qada aleyki yoɓugol fawakima lanni kono sina ɗum lutti athar abdoulah ibne oumar on ɗo tun ɗum ɗo ko faamu makko ko sabu honɗum hayta innen ɓay ko faamu sahabajo no woni joni hara no woodi kaw cippi ko tawɗe lundike e mbaadiji julde ɗum ɗo kadi koye julde jeeya mi mana joni golle makko no wasi no lundi lasli nde wonno julde fure ko goonga ko julde fure no serti nokkeeli goo e julde farilla ruku ala sujudu ala tayya ala kono no nandi e muɗum nokkeeli boyi ko hayta nanda e muɗum ɗo kadi ka yoɓutugo si on tigi tawi e juulama jumhur en komi andi kon fewno ɗo karama ko ɓe fewni ɓe fewno ɗo ɓen ko ɓe yaari ko wonde si a hewti a tawi ɓe habbiri kabbirali goo a tawtiɓe ɗon si ɓe salmini ko ya habbir kabbirali ɗi tawda ɓe habbiri oɗon ɗo woni fatwa cheikh boun bas cheikh outhaymin komi andi kon cheikh albani mi watanali mi yaali mi waɗali ittila e mum hayto kibaru ulama e kadi ko ɗum ɗon woni komi andi kon so wona hara ko haqqille an ɗe jiɗɗayninmi ko ɗum ɗo ɓe waɗi fota e mum ko ɓe yeddodiri ko ene a du'oto hakkude habbire to jokni allahu akbar allahu akbar assalamu aleykum sa tawi ɓe habbiri kabbirali ɗiɗi a tawti ɓe kabbirali ɗiɗi ɓe salmini kabbira allahu akbar
ka a habbiray du'oɗa si tawi a habbiray du'oɗa koko ɓe du'ino kon fewndo ko ɓe habbirno ko ɗum du'otoɗa ka ko sakkitite du'yade kon ko ɗum woni ko du'otoɗa ɗo kadi ɓe ari yeddodirgol si tawi hara fure on ƴettama salinama tun ɓe kutike fure o ɓe naɓi a darto kadi wona e habbirgol du'o ɗon ɓe yini si tawi fure on ƴettama ɗon habbir tun kabbiral jokkodiɗi allahu akbar allahu akbar allahu akbar imam an kadi yaha salamu aleykum yaha si tawi fure on no acca ɗon ɓurɓe ɗurde ɓen no inni ko ya du'o janga habbira du'oɗa beru ko tawnoɗa ɓe habbiri e ɓawa ma kon fof ɗum ɗo ɓuri yaadude e qawa'id wonde julde nden ko tawɗa almami waɗi e ɓawa ma kon an kadi ɗa hani wattude sifa ɗum imma ko yoɓugol ma ko mahagol man yusalla alayhim wa man la yusalla alayhim ko homɓe juulete e hoore mum yani homɓe juulete ko homɓe woni juulatake ittafaqa alfuqaha'u ala annahu yusalla ala almuslimi dhakaran kana am untha saghiran kana am kabira karama ko ɓe fiqihu ɓen ɓe fof ɓe fottani wonde juulete e hoore kala julɗo mayɗo woni ko gorko woni ko suddiɗo woni ko payku woni ko mawɗo qala ibnu mundir ajmaa ahlu lilmi ala anna altifla ida urifat hayatuhu wastahalla yusalla alayhi ibnu mundir wi joomiraɓe gande ɓen fof fottani wonde boobo si andama himo wuuri fewndo ko o jibina o ewi wastahalla o ewi yusalla alayhi o juulete sabu hadis o ara yeeso lanmaki altiflu yusalla alayhi wa yudu ali walidayhi nokku o wi asiktu fa an almughirata bni shubata رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة وي وادي دون كو يهو باو فريو يوتر باو والماشي أمامها seppo yo yaaru yeeso fure on heeda yeeso gariba min ha haramo ɓatti fure on an yaminiha imma ka ñaamo fure aw an yasariha ma ka nano fure on nano goyki wasiktu yusalla alayhi bobo mayɗo ka reedu yumma mum si jibina o juulete wa yudu'a li walidayhi du'ane nene makko e ben makko bil maghfirati yafiya wa rahmata yurmede idan ɗo holli wonde enen ko wi'eten joni awa ɓay o maayi so o jibina ko yanu reedu yo sonna ɓen tuyiɓe naɓu ɗum ɓe hiroya wonde ara heɓi lebbi jeetati lebbi jeenayi la so tawi wonki waɗama e makko ka reedu hari si o maayi non o jibina ko o mayɗo oɗo heɓi gurdam heɓi mayde himo hana lootede o waɗe ka sangue o juule o surroye ka berɗe siko woni ɓiɗɗo adama woni neɗɗo amma so tawi ko huyre yani ko heɗɗere ƴiƴan ko huyre tew wari formaki waɗi honno tere ɗen ha wonki waɗa e muɗum ɗum ɗon wonali taw ɓiɗɗo adama oɗo hadith rawahu ahmad wa abu daoud cheikh albani maki himo selli wa qala fihi o wi ɗo walmashi yamshi khalfaha wa amamaha mana abu dawuda kanko riwaya makko on nelaɗo ko maaki ko wonde seppo on no wawi yahugol yeeso ɓaawo fure on no wawi yawde kadi yeeso fure on wa an yaminiha wa yasariha qariba minha mo wawi yaade kadi wontira ka sengo ñaamo goy fure on mo wawi wontire ka sengo nana fure on hara mo ɓatti taban ko wira ɗum ɗo seppo ɓen ko yo wonɓe hetu fure on ko si oɗa ronki oɗa jaɓa si fof wonti yeeso e wonɓe ɓawa ɓen no rondi si ɓe ronki hombo jaɓata idan yoɓe wondi cenɗen fof wa fi riwayatin ari e fillayego arrakibu halfa aljanazati waɗɗiɗo yo yahu ɓawo fure on walmashi haysu sha'a minha seppo on ka yo yaruno fanira o e fure on so fala wona yeeso ma ɓawo ma nano ma ñaamo wattiflu yusalla alayhi to ani to o wino asiktu
الطفل يصلى عليه بوبو جولة يمور أما الطفل هذا يدوم وجبنا ما يموري رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ولو الشيخ الألباني ماكي مسلم الصلاة على السقط ما هرت الأوفير جولو قول هوري ريدو يندو أني بوبو جبنا رنماي السقط إذا لم يأتي عليه 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ريدو يندو ستاوي هاري timmali e reedu ndum mbi o toɓɓaka reedu yumma makko timmali lebbinayi si reedu ndu yani o ɗo lootatake juulatake wa yulaffu fi khirgatin o taarete tun e linsere wa yudfanu fi gayri wa yudfanu o surroye min gayri khilafin bayna jumhuri lfugaha ɗum ɗo yeddude ala hakkude dental karama koɓɓe fa in ata alayhi 4 ashhurin fa sa'ida si tawi noon ndu hari ndu reedu ndu heeɓi lebbinayi ha dow toon wastahalla ɓaawo jibinama noon o ewi gussila wa sulli alayhi bittifaqi ɗo o lootte o juule no fottana hari o heeɓi lebbinayi o jibinahi mo wuuri tun o maayi oɗo o lootte o juulete no fottana wa ida lam yastahilla si tawi noon o jibinama ko mayɗo o ewali فإنه لا يصلى عليه عند الأحناف ومالك والأوزاعي والحسن بيدو ياري وندو رجولة تاكي لما رواه الترمذي سبق إمام الترمذي في اللي والنسائي إمام النسائي وابن ماجة والبيهقي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استحل السقط صلي عليه وورث لما كستاوي reedu yandu jibinaaɗo hara hewtaali si tawi o ewi mana ewgol ngol ko o waɗugol ko hollata wonde feendu ko jibinaani mo wuuri imma o wullugol ma o damputugol ma o lewnugol ma sifa ɗon ko waɗa dow ko andata ɗum ɗo ko wurɗo tum wawi wadde ɗum ɗo noon so maaya oɗo o juulete wa wurrisa o ronete kono Cheikh Albani maki o hadisi o ko lowɗo hay so wi joni mo selli kolli si tawi o jibinama o ewi o juulete kono tinnawde so ewali kadi o juulatake fabil hadis ishtiratu listilali fi salati alayhi o wi o hadis on no holli wonde ko chartingol ewgol ngol fi juulgol hoore makko kono ida stahalla fi kala ida on ɗo ko hafi charte kono ko adde ɗo ko wa wurrita ko ronagol ngol ɗum anda o ronama wo ma o roninama wo si tawi o ew fewdo ko jibina si tawi on tigi ewali no wiɗa no hakkude juulugol mo ngol ko feere roningol mo ngol ko feere ɗon o juulete kono o ronata o roninta mana o ronatake amma si o ewi o juulete o ronay o ronete noon no wiyete joni goɗɗo jibine wona leere ɗiɗi petti o maaya wiye o ronay o ronete si tawi joni hara ben makko accu ko sowaɗo maayi emo acci 1,500,000 mo acci ɓeygu gooto on ɗon so winooɗo imo acci ɓiɗɗo gorko gooto kadi hari on noon woni miññituɗo mo masala himo acci ɓenɗo almihim wiyen ko ɓen noon o acci o maayi joni ko haani konko ɓe accu haa ɓe annda o sonnajo so wiɗo ɗo ko honnugo jibinta joni noon o debbo reedu ndum bona tawa o heɓi wano lebbi 6 tun reedu ndu yana kono bobo on tawa no wuuri o wulla seeɗa tun leere o maaya horonay joni jawdi ndin ndi feccete pecce 8
sonnajo ƴetta feccere lutti pecce jeɗɗi ɗen pecce jeɗɗi ɗon ko ɓen ɓiɓɓe ɗiɗo joni ko ɓen jeeyi ɗen pecce jeɗɗi fecce pecce ɗiɗi tati e feccere oɗa ƴetta tati e feccere wurɗo o tati e feccere ɗa ko on mayɗo ɗon roni joni noon ndaare ko homɓe ronatamo goto nene makko rona e ma oɗa nene goto makko ma baba goto makko on kadi rona e ma ɓen kadi rona mana o roni o ronama kono ɗum ɗon charte mum yo taw hara o ewi so maayi ka nder reedu o jibinama oɗo o ronatake wa dhahaba ahmadu wa saidu المسيب وابن سيرين وإسحاق إلى أنه يغسل ويصلى عليه للحديث المتقدم بيدو ياري وند أودو جبنا تاي ماي كريدو كنت هبي لبناي هادو تاي وونكي ورنو ماي مودو واتيم من هذا كريدو يوم مودو سماي نون جبنا أودو أولوتته وجولته سبو حديث مؤثر جانغو دغا الماكي والسقط يصلى عليه سقط جبنا تانو ماي وجولته وفيه والسقط يصلى عليه ولأنه نسمة نفخ فيها الروح سبو كو بيدو آدم نسمة كو بيدو آدم يكون تيتينو نسمة كو نقلو سأوي جوني لكن دو كو جلو وني دو يعني أبتان بجينا بين كو جلو وي انجوني 12 ko insan wiyete ko nasama 12 million nasama kono watti tamise ko ɓiɓɓe adama ani tawde ko ɓiɗɗo adama nufika fiha ruhu te ruhu waɗama e muɗum mano heeɓi gurdam o heeɓi mayde fa yusalla alayhi kal mustahilli o juulete e makko wa ewɗo ala ko sendi فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينفخ فيه الروح ل4 أشهر سابو نلادو من صلى الله عليه وسلم هم بتي وند روح ووتته بيد وندو كان ريدو سيو تمني لبنه وأجابوا عما استدل به الأولون بجابي نونكو بيدات دالينوركو إمام مالك كان إمام أحمد إمام أبو حنيفة أوزاعي بجابي دلجي مأبدين بأن الحديث مضطرب وحديث له كو بيونير له معارض بما هو أقوى منه وند حديث نو سكي نو فالو نيري اكو بوري مو دوله فلا يصلح للاحتجاج به حرا سلتاك أودو هجينو رفيو كأودو aga إذا استحل السقط سلي عليه وورث بيكو مضطرب طبعا ينو الشيخ الباني ميه ملوي كو بيونير له الاضطراب في الحديث كو عندنا او كاري يعني او بو انديري اكو بري مدوله او حديث دوغا حديث سلودو والسقط صلى عليه ويدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة وادي سلودو jon noon si tawi ka oɗo hadisi mo loyi tawayimo piyodiri to waɗi andi ittirabu no wonde haraka mattu no wawi wonde harako ka sanad tawa toon himo jogino ella hon toon ko o mara doole moƴƴi mo nawni sella foti o ari noon o buɓɓoyike ko selli na kañ haray ko ɓulkitagol itan haray ko ɓulkitagol ɗum noon haray ko ngol ɗa ɓuri sellude درني ونرو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين.
ɓe lanndi ɗo so tawi o aada hiwrike siɗɗo muɗum julɗo siɗɗo muɗum laabi tati fof o hiwritaaki si kan kadi o fotto e makko o hiwraaki mo yeeso hara simo jogii bakkatu hara o mara bakkatu komi anndi kon ɓayna kanko taƴi kanko taƴaano kono noon hara o ɗali hoore makko baraji moolanaaɗe kanko mo haani mo tum hiwraani o heɓa ɗi baraji ɗo ko allah wi en idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamim wama yulaqaha illa alladina sabaru wama yulaqaha illa du hadin adim haw heɓaɗo mo hadu adim yo hiwro madama addantamo tana addata piiro addata gere yo salmimo wigo assalamu aleykum wa rahmatullahi ɗum factire arata ɗum o yoɓe o ittine kono noon si o hiwroyaki mo ɓay ko o yasali haray fawa aray bakkar fawaki ma ala muslimin sabil